We're back, and of course, good afternoon to Gilbert Moises. Kung na, watching from Saudi, Riyadh, na imbag nga daw. Yung manong June, ken ading Jan Mark, kablawa man, dagiti purok uno, dito San Antonio Jones, Isabela, lalo ti Mateo ken Moises family. Papay po yung dito din. And of course, Diana Jane Asuncion, Degolia Miguel watching from Canada. Pwede pa bati nga po ang family ko sa Bacolod, Ilagan City, Degolia family and Miguel family. Salamat po. God bless. And of course, Reynald Ramirez Rivera. Hello po mga idol watching from San Antonio, Rojas, Isabela. Pakito Carman, Jay Bulan, nagyaman ak mga idol. And last but not the least, from Carmelo Melda Agkawili. Hello idol, greet ko man. Asawak nga matamang agnidinggeg ni Boyat Agkawili. Iti Banga Luna Isabela. Babanga Luna Isabela. Oh, kita man narigat agbasa nung nga familiar ti may isang lugar. Watching from Macau. Hello, iti amin nga taga Jones. Kuna Rebecca Baldo. Oh. Hello, FDD from Ma'am Florecita Alonso. Yeah. Hello, I'm watching from Sofia Navelgas. Watching from Capiz, mga brother from Marjan Linyan. Ulitam. Nabasa Bian natin ay BB Kiara Send 22366. Kung ano naman. Para wes man jay, Uncle Berto. Ano, para katagay kasinsin ko dita. Nungnungan uno, Kawayan Isabela, God bless ka ba? Galing from UK. Okay nga Rod. Para katagiti manarimaan niya gininana, kalpasan tingin da parang aldaw iti sirok ti nyaman nga kay kayod ta, sirok sa lamagi, sirok ti papaya. Wag lang sirok nyog. Sirok ti inyo, apo. apo. Sakit ni matok natin na ti bunga na. Delikado, okay. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray kung nga kaasim kanyak. Nudilaeng talangam mabuybuya. Manipod pa'y iti sikat ay pimanaw. Binil bilang kutipet sa ti inaldaw. Sanga pulo katalnuti, mabilang iti mayo. Simang pagkabyag kudak kaltabik, taboksit mo. Kung kaya mo yan. Ala, bigbigin man no siyak matladay di. Ingka inay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagiti. Day di kasla bumbilya nga agsubli-subli. Kung ano si Mang Pagkabiag ko, dakkel ta bilbil mo ko na. Mabalin mo lata. Atay hangag sabat, na kita ima. 3 layers. So fun. Caterpillar ko na. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datu ken rigat. Awan laeng mauray kung nga kaasim kanyak. Nudilaeng talangam mapuypuya. Manipod pa'y idisikan tay pimanaw. Binil bilang kusipit inalda. Patay ka pa ya. Sanga pulo ketaluti, mabilang iti mayo. Simbang pagkabyag ko dakkel tabilbil mo. Ay, ang Live. palatan. Ala, bigbigyan man no siyak matladay di. Inka inay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Agsang sangit daytoy pusok no,
Malaglagip ko dagidi, daydi kasla uong nga agsubli-subli. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi kasla sili nga agsubli-subli. Anya nga tamo at ipakaibatugam katagiti nga na ibagata, bumbilya, sardinas, uong winusiling. My goodness. Maaman to afo, no sino man iti agbalinto nga baga mo. Okay. Ket dagiti ito nga pangablaw. One anak ko na natuyan. Yung official text line hantang nga mabasa. Atin niyo. Idol na yung bangal tayo amin dita, pakikablaman ni inang ko, ganda giti amin nga. Kakabsat ko pakikantaya jay kasano timang lipat. It's me, Nanette Castillo, ti kabatuang ni Isabela. Wow, Nanette, tas kabatuan Isabela. Apo, nagmayaman. Ko naman ni 8152, ti last number na. Naimbang nga malam kanya yung idol. Great command, ti amin nga taga di sulap. Idol. Nang runa iti asak ni Rodney, kastamot butan, dagiti duwang anak ko. Kasta gayang nakablawak pa, dagiti yan naganak kang kakabsak ko. Giyaman idol from, it's me, Lorian Makasado Clemente. Okay, once again, our official text line is 0917-150-0361. Ngamang kami makapag-name that tune. Taawa mo dito DJ mismo ngayon iti cellphone. No, at ako matito abay mi siyempre makita minusinuti mo na sumungbat ay get awang ko mati problema. So if no okay ditan ading mabalin mo iyo may ito yan tamang rugita yon kadagiti pa premyo tadati nag-sponsor abo iti name that tune tayo. Ayan, na dito yun abo at ay atan dat-lag nga cellphone. Ayan, iti ka nga bumasa nukan balong. So, mabalin tayo na po, itagpa-name the tune for the first hour. For 300 pesos, apo, o kitain nyo man, o may kailagdingag at 300 peso load equivalent yon. Or, no nasa, load equivalent. Yan. So, all you have to do, i-text nyo lang apo, itinagan nyo, edad, kin address. Ito lang apo, official text line 0917-150-0361. Ken siyempre, dati title, iti sonatang income kansunen. And then, makaala kayo ti 300 peso load. No si kayo apo, ikaw naan nga, ag-text. Nalawag, karubang, arod. At tuyan na po ititatlag nga sonata as included in our first album. Dahito iso nga medyo nalakalaing nga po tuwan. Etiket version laing nga po the FDT. Nga rod for 300 pesos. Entun bakit ken lakay tang awan kuman mamahal ken kwata tun kaanuman sa dinuman day titi arapa ako maituret naktupay nga ta nga akan ken besungen lududugan tanto adwa agin intuudak lang siyak tupay nga taget ipateg mo no bantong aming uupo dumting tutik ka nito nga tibuok mo ket uban-ubanan to ket intan to sublianan ti paspasamat kadata dagiti naglabasan ta sa diwa entan to adwa ipari-piri kuntukyan ka day di akarikyan ka asiksik ka laeng ti ipateg ko uray intong
puraw to buokon. Nagdi naglabasan ta sa diwa en tanto adwa. Iparipirig untuken ka. Day di akariken ka asiksik ka laeng ti ipateg ko. Uray intun puraw to buok kon. Uray intun puraw to buok kon. Okay, sino nga ruti nangabak iti 300 peso load balong kita ang mga nalaing mula gaduda nga simbong. Okay, so katikitihan na po nga nakaala iti official text line, i-dictate ko ulit tabarbaring no idon sumaron na po panimtasyon kami tatangal daw ay kahit mapugtuan yon. So once again, thank you very much apo iti may isa nga pagkayam tinga nagpo di bagyo nga nag-sponsor iti dayto nga name the tune. Ngarod kasagbayan na po nga i-announce miti nangabak agsubli kami kalpasan ti sumag mamano nga palagi. Apo ko namin at itong patalastas na agis istorya kami laki din. Anyway, agsubsubli apo iti 4 duo for the last 15 minutes of our first hour of da kami man ito lang apo 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga IFM. Ngarod, iti napagkasatan iti 300 peso load ket agnana esajay San Isidro Isabela. Ayan, iti pugtun na pagkat uban-ubanan, which is right. 51 years old. And congratulations to Nita Lugares. Ayan, from Villaflor, San Isidro Isabela. So, ito narabiya po, iting kampa nag-load. Kada kitang kuayo nga nangabaka nyo sa orayin yung tulatan na po. So once again, iti yung kampa nagyaman kada kita ay sponsors apo iti FDD. Yan, nakakaroon na at ay gayem tayo sa Jai Baguio City. Manipot iti last week inanang tatis muna up to this week. Kat inutim nga itad apo kada kita. Ada kita nga parabor nga inyawat na kata kami. So parang nagkiti pa nga blao manan. One dito text line mga idol, kablak man nilakay ko isuni Ludi kinamin ngag dingdingag. Dita makapabangar nga programa yung adwa. It's me, Yolanda T. Alingigan. Ano naman? Naimbangal daw yo, kablawak man ni Tito Eric nga nakaindayon. Kuya dumdumgag tinapintas nga programa yo. Okay, to Nathaniel Pilian, I'm watching here at Santiago City. And to Brian J. Santos Binasoy, pabati nga po sa pamilya Binasoy, Saluna, Quirino, Isabela, and Chadley Rose Sabel. Hello, good afternoon. Watching from Riyadh. Asikapay. Ano to eh? Ana? Di gini, ano to eh? Di ko na naimbangal daw kayo John Ken dyan. At kami man nandito ay abay ti radyo may. Maiga po tanapintas nga programa yo. Kablawak man to yung mekaniko. Ngay suda boyax kinalalay. Ito. Kanalan KJ toy kablao Jerry. Ayan. Itira man. Ito cool nga arado boss. JM from Chris Jan po na. Inapas mo atin. Nga binasa? Hindi pa eh. Gitin eh. Wadati request ni Bayaw Heaven knows ka no Heaven knows ka no. Diyos ko. Naimpangal daw mga idol, lukas kumanjay kanta nga You Are The Reason. Alay ko kini GF nga birthday ton Biyernes. Katanda na Apanjay Manila. Naimpangal daw yung anong pa-play man. Si Siwit. Thank you. It's me, Onel Timinalo Nagil. Ayan, pa-play jay The Boys. Plab.
Me. The voice One. of love. Minalo. Thanks. Okay, sublian natin itong arod. Dagita abo nga kalikagom yung sonata nga mga gaan na kabayatan na. Ito pa abo may isang sonata nga kayat ko ti segunda na. Talaga. Para kada kita ay agur-uray iti atensyon nga gabukin ni John Mark nga dito tata US. Halabas. Agkaiwara ladawan mo dito idatar. Ito'y cellphone ko na dito. Kaya't ka atawagan ta jakon ka ba elang. Iso nga nagsura lataso na. Bareng lang no syakyat malagit mapay. Tadi ka amalipatan. Labes alaunan agmay may sa akit masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak ka ba elan ta masapul ka. Ket jak san nagbiag noan kat denak ta masapul ka. Agsyatak man ti arake agpaspasungada. Pareng nudong tengka nga inak na kay Roman. Bareng lang no syaket malagi mapay. Dadi ka amalipatan. Labes alaunan agmay may sa akit masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak ka ba elan ta masapul ka. Ket jak san nagbiag noan kat denak ta masapul ka. Oh, oh, uray nasa engem tay awan rik nanan. Labes alaunan agmay may sa akit masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak ka ba elang tamasapul ka. Ket jak san nagbiag noan kat denak ta masapul ka. Ta masapul ka. Ta masapul ka. Okay, dito po Ilocano version mit isao pa iti sonata na polwana ni Janao by Lady Antebellum ket in Ilocano mi na idawata mi ti copyright sa JUS iso nga approve po ita nga sonata mi ket iti oras kapag mali mga minutos kala kasakbayan ti alona ti malam syempre madama kay latang katundong weg kadagiti duwang kataraki nga pagayam yung Manong June Kan John Mark Pastor Operator Embalsamador. Diyos ko dahil tala unay embalsamador pero kaya mo nga talaga. Madi. Ko lang, lang ay kadugtong na jinakan ko kasi. Karaim na lang. Kung talaga nga pangarap mo, ay kusuportaran ka. Ay na. Pag taking ka to examination mo balong. Giskwela ba, di ba? Giskwela. Hanan. You don't have to study no imbal sa madaling ti... Mapay nga. Basta apang ka na taag ko, di dyan. Nagtudok-tudok ka na ganyan. Ay na. Sunggarak siguro. Okay nga rod. Once again, i-announce the official text line para iti future reference dano. Dati kaya nga ipadano dito istasyon tayo.
0917-150-0361. Kaya't madama apong gamamit at ang cellphone, bumasa kang karon marong ititalo ang pangablaaw. Pa-shout out nga lo di birthday ni Katugangak. Ah. Reynante Felipe, thank you. Kanang Kuya Ariel. Ariel. Del Rosario. Kung ano, dahil kabsa ni Breeze. Breeze. Hi FDD, please dedicate a song to me. The English portion nagyaman ti Ado. From Ma'am Lani Salcedo. Puti na kayo ti Ilocano. Kabagis Lani. Okay. Mabalin tayo magkangalaukan iti English. Ta siyempre, tatakit na rigaten. I-absent ng tuki iti tao ti makadomingo no, ta kansyonan. So, to kabagis Lani, iti Municipal Human Resource Officer ti Local Government Unit of Ramon Isabela. Good afternoon, Kenka. Again, tawag kini Kuya Ian nga favorite natin manibrong nga masahista. Oo, dito na unay. Okay, dito nga ron. Iti sunata nga isagot ni John Mark Kenka, kabagis Lani, and I'm sure umisem ka with this one. Kapay ka edad na na ito? Kabas na ni Eddie Peregrina. Hold me tight, don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just hold my hand. Just stay with me, don't say goodbye. I love you though. Oh, don't you know, this heart of mine just beats for you. You'll always be the only one until I die. Don't say goodbye. When you're with me, I'm not afraid to face the world that is so cruel. Hold me tight, don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just hold my hand. Just stay with me, don't say goodbye. When you're with me, I'm not afraid to face the world that is so cruel. Hold me tight, don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just hold my hand. Just stay with me, don't say goodbye. Just stay